Om Swastiastu itu. Om Swastiastu. Tapi ngajeng sitiang ngangganin idodane Pramu Desa Atat Katurangan. Wantas ido ngaturin para manu temu sing sepengaruh ido rihanjakan puja walin ido jadi kiring. Dari asal malit naringgalah sana becik sedikit mungkin sunat untuk yang kaler waras-waras sakit nanginan ingin abjagat tadi makin ingin dalam terus ya Om Swastiastu. Om Titiang dina ke pengisir kunci naturan semua pisan ring napi wasane penyangre kunci ring pura puncak kancing riantukan kebau galah menawi jam 3 piodalan kemardian diastun alit apa merema saking maon sami umat dewe penyangga dewe saking manah las cariyana ing kuas ring sejeroning pun kini mardian upakara upacara turmani swecanido pun ki antar labda karya sida-sidanido duan punika titiang puniki sarang lima sulingih puniki muput karya dewe unteng tetujone riantukan apa kibah jagat kadi mangkin meh sampun kalih warsa kadi puniki nenten jaring Bali ring Badung pisan sekemawon puniki ngantos duro negara pun pisan sami wawu ide sang sulih ngapuja ngingkaran japo mantra melungsur waro nugraha panubuhan ring ide kaping ajeng iki susunan Batara Lingsir iki sane ring kancing bumi nalar susunan ring sejebat Bali sumangdening puniki tuhen kanan ampek ibajaga tulis waras kejadian riantukan puniki guru wisesa nalar puniki semeton sami yen aksi ingak puniki sedih pisan ring kuenta dan kadis puniki malih kebijakan ring guru wisesa kadis puniki lungsur punya dumugi tunas yang nalar ring semeton sami puniki nalar pemekas sulinggih dane jero mangku ring sejeroning Yuryo Sawano itu sulinggih ngerahino nyabran rahino mangdo sida je puniki nalar masih cayang puniki kuantanan jagate mangdo gelis waras nika sida anduk titiang matur Sumatera dumugi wonten kenohene ring umat sedama pemekas puniki ring nyangre puniki pura puncak luhur kancing bumi ini amun itu titiang Om santi Om juga,